Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan izhar halqi. Izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Contohnya uruban atraban, man aslama, azizun hakimun, man hamalna, alimun khabirun, fa in khiftum sahirin alimin, min azabin afuwan ghafuran, min ghafur, kullan hadaina, afaman hadha. Barakallahu fikum.